Demê şevê di Sengerên pêşiyê da ku kêmtir ji 1 kîlometrê dûr in ji çekdarên Dewleta Îslamî, hêzên pêşmergeyî çawa demê xwe borînin. Beriya tarî bikevîte erdî xwarina şîvê dixwin ji ber ku cihê wan yê tarî ew nikarin ronahiyê bi kar bînin. Her wesa bi goreyî lîsta nobedariyê her yek bû mawê çend demjimêra nobetê digirîtin. Belê piştî nobetê jî nabîtin ev pêşmerge binvin heta demê spêdê. همو کە دەچین لێرەکان لە عرەستا هەموو دەبێ نەک بڵێن حساب بکەین دوورە لێمان حساب دەکەین زۆر 100 مترێک لێمان نزیک ئێمە هەموو دەمێ فکر دەکەینەوە کە هات ئێمە چۆن بەرپەرچی دەینەوە و چ بکەین و چۆن ئاگامان لە یەکتر بێ و چۆن بتوانین بیشکێنین وا بکەین کە نێتە پێشێ و ئەوە فکریم ئێمە تەمانەوە کە لێرەکانەشین کەمین و دەردەکەین هەروە ئەوەی نییە بڵێن لەراو ڕەبایەکە دابین تەواو ئەوەی خۆمان دەکەین احتیاجی خۆمان دەکەین و احتیاجی خۆشمان کردووە. Gelek caran êrişên çekdarên Dewleta Îslamî demê şevê da hatîne encamdan û bi taybet şevên zivistanê û mijo tarî lewma zorbeyî pêşmergan berheviya wê çendê dikin. لە تەقەی دوور بە دوور بیتن و لۆ مشاوشی بیتن تقریبا هێوارە تەقوتوقیکەن هاونتان دۆشکەتان ئەو شتانەیەکەن بەس ئەگەر فکریان هەبی ڕێبیەکان بگرن دەوری سحات چار و سێ و بەرە بەیان و ئەو زیانە جاوەتۆ ئەوان وەتوتێن پێشمەرگە ڕاستەف هەلکەتینە ئەگەر لەو لای تەقەی بکەن لەو لای دەبی کابرا هەشیار بیت چونکە فێر بووینە لێ سوڕێ تەقەی دوور بە دوورەکەن هەندێک شخۆ نێزیکەکەن. Jiyana takê pêşmerge di demê şevê da gelek cêwastir e jiyana hawlatiyekê sivîl ji ber ku her ji destpêka hatina şevê û heta elinda spêda takê pêşmerge çavereyî xwekujekê Daeş yan hatina hêrişeka çekdarên Dewleta Îslamî diketin. Kawa Emer dengê Emerîka, deşta Mosul Çiyayê Başîkê.